ke siqu kwathumela bona bosamkelo nabasebenzi bakhe basemakhaya bearings then namathayikhula so bafika ilona suke ngaqala ngalokumbona kusamkelo ngiqala ukumbona nje wayesekade eqalile vele ekhuluma nami inbox encoma nje like ukuthi wow umsebenzi engwenzayo umuhle nje uyamchazana nani okay fine then wasefika ke like uma sikhuluma efonini guys it was like we are dating ne angithi kuyithiwa umuntu okuthandayo umbona ngani ngezenzo so nami ke ngabona izenzo like fana indlela enza ngayo ikhombisa uthando right okay azafike ke ngalelo suka afika ngalo lapha ekhaya abelethile impahla. How many followers did you have then? Was it a million? No, bengawufika imillion. Okay. But bengizofika kusala egcineni kwakho konke mina bengibona ukuthi kwimillion ngizofika because bengibona indlela abantu abangithanda ngayo nje nangendlela bengikhuphuka ngayo yabo. So sahlangana kanjalo ke from leyo nto leyo saqala sa communicate sakamnandi impilo yethu yaqhubeka like ukuqala kwethu angisofika khathi belethe impahla then wasengifonela ngelinye ilanga wathini asihlangane eTown sahlangana eTown sabonana sashutha like abantu abadatayo and kumina wait so niyahlangana eTown before nihlangana you guys didn't talk about ukuthi niyajola no so niyahlangana budluku niyashoot nje siyahlangana then when you didn't like angifuni qamba mangizangize ngicabange lokho noma ngizangize ngikhulume ngako noma ngicabanga ukuthi mhlawumbe like uma uyintombazane uma ubona indlela umuntu enza ngayo like ingqondo yadumeka mina like emqondweni nami kwafika nje ukuthi kusho because now we are crush nathi ngiyamthanda phela yabo like kufika bona uthi hayi kusho mfana uyangithanda ngenkosi yami because like at the end of the day ukube kwakhona into ayefuna ukuyenza different so now you are like let me go with the flow ukuthi ngibone ukuthi amanzi yebo so ngahamba ke sahlangana sashutha kwabamnandi kwabanje then ngaphindela ekhaya okay fine yaqhubeka ke impilo like besiloke senza leyo nto leyo ukushutha okuze kwafika la okubekufika khona ukubuza khona ikhansa bo December right wapost uGuy. This was when which year? Angithi last year cause sinonyaka phela thina yes so wapost uGuy kuza aboma Christmas nani wapost uGuy waposta inyawo zaze unyawo lentombazane nolwegirl abe olwakhe nolwegirl ne okay abe sathini athi umbali posting one mara the feet is not yours. Yes I was like lo mfana wenzani why ethi mina lona ngicommente futhi ngicommente ngithi haye mfethu musungijwayela kabi because I'm like okay fine aqhubeka manje upost TikTok on Facebook yes okay kuqhutshekwe ke impilo iqhubeke ke vele uDecember ngithi kuye aposte futhi kwelinye page aphinda poste like beqabuzana nentombazane lelo page yes aposte eqabuzana nentombazane how kwakuphukela manje mfaneni zini hayi okay fine ngithule ngivalela umlomo wami because vele akaza athini athi uyangithanda okay fine ngayithulela ngathi no yazini it's fine umfana mhlawumbe yabo then nami ngadecide ukuthi angiphume kuyena ngiqhubeke nempilo yami ngizenzele into zami yabo okay ngenza kanjalo abanye ke abakade nje baqala ukungifollow bayakhumbula ngaze ngazenzela icontent nje yayi content nje yabo engangenza nomunye umfana ethi uwager ne ngayenza nalowo mfana wayengiculela ingoma nakhona ngayenza nalowo mfana like le emakhaya eMtuba mina ngila eMlazi siyenza le content it's like mina naye siya date but ulengi la senze leyo content angimazi kumfokashaza ukuthi yini eyamudla ukuthi abuyele kumina bheki yes wabuya umfokashezi kumina weza inbox wami wazothi mfethu warawara like useyasho ukuthi mfethu ngicela ukuthi sibuye siqhubeke nedate besenza ngathi mina no angeke ngize ngisakwazi ukuqhubeka nedate besenza cause wena ekugcineni wenzani umbukanisa nabantu
uthatha izinto zakho zenza le engazi ukuthi Usamkele izini lona. yes kathi noma ngisafethu ukuthi mhlawumbe ungenza slim na intombi yakho abese ngeke isidingo sokuthi uposte lapha on Facebook yabo since uthathe isinqumo sokuthi ni ushuthe nami asikho isidingo sokuthi uposte intombazane lapha Facebook uje kuzoqamba manganani nani waxolisa umfana yes wathi chambali ngiyalibona iphutha lami I'm sorry nani waze wangithatha wangisa e7 star esalon wayongenzika oh yes like wonke umuntu lapha wayethi wow mbali wabona phinda nje mina ngifesa ngifuna uqamba manga like benginayo leyo nto ukuthi ukuze kuze kufike ethenini ngoba vele into angalele yona right now ukuthi mina ngithe uyangiyuza from there mina nganginayo leyo nto vele ukuthi uyangiyuza ukuthi bengifuna ukuthi ngize ngibe neshow yokuthi ngempela uyayenza yini leyo nto leyo okay umfana ke so like you like back then every time you guys were together was it always about video pictures content yes okay so that's where it started with hi man yes like ngizibuza ukuthi why every time ukushoot nje is all about it's about shooting but akafuni even ukuthi sihlale so2 sibe so2 like every time close khona cameraman every time nje close nesiphithiphithi yabo but isicefe uma ngimbuza ngimbheka kanje ngimbuza ukuthi kanti mina nawe kahle yini esenza akafuni ukuqhamuka avela ukuthi okay maku senze content senze akafuni ukuvela like abe straight ukuthi no senze content sisi or what like actor njengomuntu ongithandayo and nami mina ngumuntu esifazana oyithandayo onesimilo ne uma esiyangithanda ngihambe ngixabhuzela amanye amadoda ebekhona yena ethini uyangithanda so kwakumele ukuthi nginjani ngiqoqe ngiyiphathe kahle okay kwahamba ke guys kwazi kwafika kule party le yokuthi nami no ngithi yazini nami phela akwazi mfethu ngikwazi lo muntu la noba ngizizwa ngizama cause kwahamba emva kokuthi esengise ko 7 star kwahamba waziveza njengomuntu ongithandayo ke manje yize noma besingazenza izinto zabantu abajolayo yezo imina umuntu ozomphoqa ukuthi sizenze lezo zinto zabantu abajolayo cause nami bengisho ukuthi no azibona ngathi nomuntu asenzi like mara how many months was it from the time nithi niyajola to yabo mfethu ngoba bengingabali nginganakile nami izinto mara a couple of months how mfethu I think it maybe besuphelile 4 months hayibo like pretend engazuthi yonke into right ngithule and it's why itsini but all along ngiyayibuza ukuthi how come ulala nobani izinto zabantu abajolayo uzenza nobani ngoba phela uthi uthanda mina and ngeke ngize ngiqabe guys lo mfana ungenza isilimba cause all along like ube actor njengomuntu ongithandayo cause of bengangithandi bengizomona ekhuluma nentombi yakhe ubekufihla lokho bengakhulumi ukuze umbone ukuthi nomukele esikoleni unwenza isilimo umuntu ubekufihla mhlambe nayo intombi yakhe ayijola nayo that time mhlambe yamaliswe ikona ukuthi wenze content nami and yena akafuni ukuthatha isinqumo sokuthi icontent noma intombazane yabo so I think intombazane ize ya decide lapho ukuthi ayimiyeke cause nami ngumina bengamiyeka ngeke ngize ngisana nomuntu othenza icontent bavalelana endlini angikho mina like because vele wena emotionally we invest yes so kwahamba ngithe ngiyabona waze wangisendela ngisho i-voice note yayintombazane emhlaba ehlukana leyo wangisendela like because bese sinako ukuthi siqabane sisibangane sibanga kona lokho khona nje day esakubanga kona lokho ukuthi asizenze izinto zabantu abajolayo wakhuluma njengomuntu engazi usumuntu ongicabangelayo nani njengoba engalali nami it's because uyangicabangela angazi ukuthi yini ayicabangela yena ozaziyo okay fine nami ngimi-understande ngithi hayi mhlawumbe umfana uyangithanda bo usually abafana bayakulala bakushiye kanjalo mhlawumbe ugwema leyo nto ukuthi angaze afike esigabeni sokuthi angilale angishiye so yena ufuna yini i-sex before marriage
Kusho wefuna i-sex siyenze se angase sishadile muphi umshado because even amalobola nani it was online and mina don't we will get to that one. Lalela. Yeah. Ukhuluma ngendaba zabantu abadala ne? Yes. Umusho kanje usho ukuthi for the whole year ngokuthi isenzele for whole year. No. Nakela kabuzana. Yes. Manje manje abuzana anivukela na ukuthi igazi. Ngiyavuka nje even nakuyena nje uyavuka kube abe indoda but ukuthi senze into ekufanele siyenze cha. Mara wena when you see ukuthi hayi brothers uvukile uthini yena? Uthini angithi ngiyasho ukuthi uactor like umuntu ongivikelayo akafuni. It's like yena angazi bafethu noma kukhona into ayaziyo mina engingayazi. Yena ubesanda njengomuntu ongivikelayo nje angisho ukuthi besikwenza mfethu kube mnandi but mase kufanele kwenzeke into ekufanele yenzeke cha. Wena why did you tell me ukuthi bheka angifuni ukuthi ungizwele angifuni ufokol ngifuna still like i-conversation abaningi bayibonile into abevela ngibuze yona iyodwa ukuthi into ebalekile kimi ile yonto nto. What did you say no? Do you think ulona usamukele uneni girlfriend? Do you think mhlambe uthwele or do you think maybe utabene unendoda lala nayo? Ayi mina betha angeke ngize ngiqama manga cause ayikho into engithi mhlawumbe ngangayibona enjani. Ayike ngeze ngiqama manga mfethu uyena ozaziyo ukuthi yena umthetho wakhe kwenzakalani like wena since uspende na isikhathi bangizibesa kumuntu akufwe yeah between these things as a train you mentioned phela kwagay ngiyacabanga cause akwazi ukuthi umuntu ungalokhuza naye ungene naye engubeni nimbathe nithintane kube nje ajikanga kuthinti kwalokho nibe thunje kamereni. Yes of course. So manje le ndaba yeni yes tape was it before or after you or during? Yani yes tape. Yesembo. Yeah. Hayi bisembo into abenza ngingekho mina kaze abe nomunye umuntu osamukelo ngikhona empilweni yakhe bengingedwa. So ubona ukuthi hayi mhlambe belala nenye indoda. Hayi ngeke guys ngisho njalo ukuthi mhlambe belala but hayi angazi mfethu angazi mhlambe ukuyithanda noma ukujana angazi because phela egcineni ugcine kuvezile ukuthi wonke umuntu ake wenza nayi content akazaza. Mara like yes like abafana especially uthi uyavukela abafana like they are like even if it's content girl thanda my girls ngiyavukelwa so I'm just gonna hayi khohlwa sis ngisho sengithi mina ngiyazenzela ukuthi okay ngisho sangilithathe mina no athi vala I say no I get guys like for like istima sakho like your self-esteem didn't that affect it? Cha nje unglimazile emva kokuthi aposta ama conversation ethu because mina bengikhuluma naye njengomuntu wami. Okay, before I posta what happened? Like was there a fight? Like njani ngisho bengi right ngi happy. Yeah. And into bengenza ukuthi ngingabi nandaba nento zabantu abadala kakhulu it's because azengisizanga. Ngizenzile before ngihlangane naye ngizenzile nabantu bengitshela ukuthi bangithanda nami ngiyabathanda ngazenza izinto zabantu abadala but azengisizanga bangishiye kunjalo so ngaphandle kwaloko kwalezo zinto lezo zabantu abadala mina uSamuel ungithandile ne ungithandile wangisupporta bengithuka abantu besho yonke into but ubelo ke khona engisupporta cause even ukuthi kuze kufike esigabeni sokuthi sixabane ngizokutshela ukuthi kukhona usuku ahamba ngalo ne since phela njengomuntu wami ngikuyena endlini ne uSamukelo angafuni ukuthi ngilale endlini yakhe ngiforce nginkani mina Res okay ngiforce nginkani that day avela hamba ebusuku ahamba ebusuku angishiye ngedwa endlini ngalala mfethu like mina ngangine stress like ngizibuza because wayehambe edakiwe
like ngine stress nje ukuthi mhlambe niwehlelwe inkinga la ekhona or what because angisamtholi even efonini ifoni singena ku voicemail yabo ish ngize ngifonela abochomi bakhe omunye uchomi wakhe njengangiclose even mina naye ngimfonela same face yazi ngilahlekele la usamela ngimazi uhambe lana ungishila like cause bengayitshela ukuthi mfethu angangishiya mhlambe endlini indlela engimthemba ngayo bengayitshela ukuthi angangishiya endlini yabo ahambe mhlambe aye komunye umuntu ngisayihamba samela uthakiwe la ekhona walala or what ngifuna umngane wakhe ngimtshela hayibo osamela uhambile la and I think ngangisamkhumbula umngane wakhe ayekuyena ngimtshela ukuthi uphumele la ehambe ethi akusibani bani angathi amfonele lo athi memfonela ngitshela ukuthi ni uphumile usamkelo uhambe nentombazane ne ukala kwami ukuthi ngize ngikhiphe igama lokuthi uyangiyuza utshele bani yena or i-social media ngase ngatshela yena no social media yena watshela social media uthi mina ngathi kwenzeka ngelinye ilanga after that wabuya ngekusasa ngabo 12 ngimbuza usuvelaphi angimbuzanga wafike nje wayidlula uguilty wakhe ayichazela right no sengivuyile ngibonile ukuthi ubukhathazekile in after that yena into ayisho kumina wangiqambela amanga wathi udakwe kakhulu angazi wabambezele kapi but mina umuntu ongifonelile engangimbuze kuyena wangitshela iqiniso nje ukuthi ni ube nentombi umuntu ayehleli naye waphuma ethi uyojola usamkele futhi angingasho ukuthi ube nentombi waphuma ethi uyojola kuloya ayehleli naye so wahamba kanjalo ke after that ke mina mfethu angimbuza ngisho sebuyile ukuthi like ukuthi mhlambe ngithi ukhona ongitshelile ukuthi wena ubuya ujola owathi cha ngayithulela nje ngathi okay fine usubuyile right safe sharp kayahambela but leyo nto biloko ingidla ndinaye yamudla cause wakwazi ukuthi ngaso leso sikhathi apost athini wathi noma wathi ngiyakuthanda yezo okhombisa ukuthi kushuthi lento yanjani yayimudla ngayithulela futhi ngathi ngingize ngisho lutho after that so wait did he come back the same night or next day wabuya ngosuku olulandelayo ngisasemini ngapho 12:01 athi uyojola yes so from there indaba yami ukuthi uyangiyuza nani yaqhamuka lapho because ngase ngibona ukuthi no ujola ngila shose vele olalo nguyangiyuza but ngokuthi bengingafuni ukuthi kuze kube ukuthi kuba into esho yimina bengifuna ukuthi azayiveze njengoba enzile namanje yabo engizokwazi ukuthi sixabane simange because manje uyangibuza ukuthi okay nibangani manje ke manje njengoba nihlukana ke sibanga ukuthi ni sasiphuza as usually mina naye siyaphuza uyena ozangixoxe ngotshwala kakhulu yabo angithelela ngifide ngabe utshwala ngithelela ngifide ngabe like bengitshela ukuthi uyaku-enjoy yakhe kwenzekile ke that day usuku lethu lokuxabana siphuza ngiqalile ijim ngani so ngasi sami ngicela ungise emalungise ngama-veg wathini wathi uzangisiswama ngisasa ngathi okay sharp that day sesilambile siyaphuza right so sesilambile sonke samsuthi nge-KFC sonke sidlele o-KFC ngase ngidliphiso sibili angazi ukuthi uba between yena nomngane wakhe umlo cameraman wakhe waqala indaba ukuthi uyajima kodwa udla inyama udli KFC like iqale ngicile nje leyo nto leyo ngisho futhi ngithi mina imina nje like ngikutshelile wena ngathi hamba ungithengisa iKFC wala abe ama veg wala
But now mase ngidla KFC seniyacomplain niyakhuluma. Yini ndaba usuke mina fanele ngidle. Bakhulume like baphikisana babo abantu abazohlala baloke bephikisana ngento. Kuhlekwa kwenziwa ihlala. Isono sami ngoba ukuthi ni ngisho ukuthi angisayifuni lonto. Can we have tissue, please? And that's ngisho ngase ngicikile. Ngasafuni. Ngabutshela ngathi angifuni lento enenzayo. It's not like umzimba wami lo. Imina uthi sesiqhumo sokuyojima, imina futhi owazi ukuthi yini kumele ngenze for umzimba wami. Baqhubeka yezwa. Until ngicikeka, ngayithulela futhi yabalento aloke isho ukuthi mina ngamthuka nami ngayibamba that day. Vele ngangifisa ukumthuka even ngalo lo suku cause ngangimanje ngomuntu ofuna ukubukwa. Usamukele ofuna ukubukwa nami. Ekugcineni umngane wakho athini wathi uyaxolisa ne cause kushuthi yena wayesebuthi ukuthi angizafuni wathi bali ngiyaxolisa ukuthi ngikhuluma nje yabo ngiyaxolisa mfethu vele iqinisile ahlangana wahamba waye toilet wasala usamnyini wathini wathi mina ngingaxolisela amasimba nani niluna hambe ngixolisela amasimba lawa mina ngingize ngixolisele mina amasimba yes lo munye cameraman and wayesayithulele and ngangibona ukuthi uthuliswe yini wayithuliswa ukuthi umlube nosamyelo vele bayenza lento ababenza kumina bayenze kuyena bamhlanganyele bahlangane ngento ngaye ngikhona ngibabo ngiyithulele babenza lento bamhlanganyele bamtenyela bashonke into abenzana agcine lo mfana lo esethulile engasabaphenduli ngingasho ngithi even naye uhleli because mhlambe uhlaliswe yilento yayihlalisile nami but akekho happy because bayakwazi ukumvalela ekhoneni bona bo2 umluno samukele bamvalele ekhoneni bamdelele ezifadlala iyona kanyeke lento yancika then yena wasenjani evusa izinto ezenzeka eThekwini saxabana eThekwini ngaxolisa nani but yena sezoyivusa phi la yes uqinisile yena angifuni mhlawumbe ayitshela ukuthi mhlawumbe ngikhuluma la ngoba ngifuna ukwenza amhle cha angizenzi muhle ngamthuka vele ngidaka utshwala ngakusho ukuthi uyangiyuza kanani but namanje futhi ngiyaphinda ngiyasho vele ubengiyuza and ngibonga uNkulunkulu nedlozi lami ukuthi at the end of the day bangitshengisile lento abengilwe ngimcabangela yena unyaka wonke ngitshela ukuthi mhlambe ngiyadlinza ngiyamcabangela but uyikhomisile ngokuthi ni yabo even ukusuka eThekwini mina ngangizozirentela indlu eThekwini somewhere noma iKepi eThekwini ngirent indlu yabo wathini wathi angihlale mina ngimlinde usefuna ukuphuma yena erese esikoleni and imayiphuma ufuna izolele indlu and udecide ukuthi indlu ayithole phi eGoli so ufuna ukuthi sihambe so2 ngokuthini ngiyamthanda futhi ngiyamthemba yimlongo mfunqumfu ngiyavuma kanti niyazi ukuthi olalongo planani ukuthi afike la eGoli angidampe abese enza njengombela nje cause kuyacaca nje clear akekho umuntu ongathi egowa ehlukumezekile kuqiqi usiyavuka yena usenama date nuts and whatever yonke lento nayo yabo nje mina engihethekile mina ngisakude kabi ukuba ku date cause ngihlukumezekile ngihlukunyezwa uyena engihlalise siyangithanda ngihlala unyaka wonke ngingazibandakanye nomuntu wesilisa ngoba ngithi uyena ongithandayo hayi ukuthi ngoba bengishimile noma ngoba ngingashelwa it's because ngiyiphethe ukuyiphatha kahle nokuba nesimilo bengeke ngize ngihambe ngize ngishona le nale ebe yena ethukhona empilweni yami ne yena ke ungimazile shame because ungimoshela isikhathi ngihleli ngoba ngithi mina uyangithanda ngivalela nje nezinto eziningi empilweni yami even angahlambe umkhwenyana ngabe ngimtholile noma mhlawumbe ngabe senginayo ukube yena akahlala ngizoze ngumkhwenyana wami wamanga so manje like from the first time wena umtshela ukuthi wena uyangiuza what did he say waphika phela waphika ukuthi ngiyamuse like sayikhuluma ngani lonto futhi nakhona wadinwa
wadinwa nje ukuthi nakhona kahle wayengala ngamncenga from kahle uzungala lapho ngamncenga futhi mina ngokubona kwami nje ubesenzela nje ukuthi athole njengoba isho ku-conversation ukuthi ubesengcuphile besefuna ukuthi kukona konke lokho kungiyuza kwakhe avele ewumuntu right kodwa ebantwini ize noma sengimbonile ukuthi uyangiyuza kodwa ufuna ukuthi ebantwini avele njani clean yikho ekwazile ukuthi ahlale nami sonke lesi sikhathi azangilethelana kuyima ezongibukisa ngabantu ngoba sesila because ubazi ukuthi abantu vele ngeke banake ukuthi bemyuza babona zonke lezi zinto ezinhle and two engifuna ukusho ukuthi ayikho into ethena ngenzele yona mina empilweni angiyithandi lento ukuthi abantu bele bethi angithi basugezile ungeze ngani ufake ijig akusoka for 3 weeks mina all along imali yami even ngiyakuyena mina ngiyohlangana naye bengisebenzisa imali yami mina yami uthe noma esenayo imoto bengizama ukuthi ngiwukhiphe ucash noma 200 uthi ngoba ungithathile wangise ekhaya like ngikhiphe lo 200 but wagcina yena end up engivala ukuthi ngikhiphe lo mali ngoba ethini ngiyintombi yakhe asikho isidingo sokuthi ngikhokhe nani but uzangimise mina ubengibona vele ukuthi all along yabo nje mina mfethu bengimbona Samuel ukuthi uyangidlala bengimbona but ngokuthi nami kahle nami ngisebenzisela ingqondo ngelami side bengengikwazi ukudlala yena mina nje kuphele kanjalo bekufanele ukuthi angidlale kodwa ekugcineni kube khona into engiyitholayo mina kade ngabona ukuthi uyangidlala ukuthi nje bengifuna ukuthi noma ekugcineni kufika la njengoba sekufikile and kwenzekile ngalendlela bengifisa ngayo kahle ukube bengiyangayo bese ngishiya ngiyinja mina ukube bengiyangayo bese ngishiya nginja yini yabona into ekuthiwa qhude manikiniki mina bengiyibambe lapho nje ukuthi bengifuna vele kuze kube uyena ozoziveza ukuthi uwumuntu onjani umthetho wakhe yabo and engingakusho kuyena mina ukuthi next time angayenzi lento ayenze kumina. So manje when all of this is happening ifamily yakho yona ithini nayo indaba leqala khona mhlambe ngingasho ngithi kwa advantage ukuthi so ukuthi uyazi ukuthi ngine family engekho mina nginayo ifamily uyasazi story ini story because thina umndeni mfethu ukhona like ngikulela ekhaya mina ngomalume but asizwani ngezizathu nje eziningi ezithize nanokuthi mangabe ungasenapho kabazali yabo impilo ayifani ngeke mina ngize ngiyifanise nomuntu onabazali yabo since mina ngashonelwa abazali impilo ekhaya ayiphindanga. And how old were you? I'm 38. No, I'm saying when they died. Ngeke mfethu uma eshona ngangifunda uba u1 grade 3 ne usisi wami wayesagaqa nje akamazi nje uma ukhuliswa ugogo uzaluma so yeah sakhula kutheme sengekho nogogo izinto zabanzima kakhulu so ngagcina sengiyibonela mina ngayibonela nje kwazi ukuthi ngifika la ngikhona ngeke ngichaza kakhulu ukuthi So do you think usamkele uthathe iadvantage yakho ngoba azi ukuthi awunabazali? Yes, ngingakusho nelokuthi because right now kube bebekhona abazali I think like mhlambe bebezongibonisa even ngiqala ngenza izinqumo zani ngihamba ngivuma amalobola angekho I think bebezongibonisa abazali bami or abantu engiclose nabo ukuthi ungayenzi lento uqede ukuthi amalobola angekho uchaza ukuthi so le time esalobolo bekuyiplan guys bekuyiplan yakhe njani ngisho ukuthi mina bengimsupporta njengomuntu wami
usamukela bekuyiplan yakhe amalobolo So ukuthi we- azongilobola azokwenza amalobola amanga angekho So ukhulumile Even- nawe akutshela ukuthi bheka baby ngifuna ukwenza ilobola. Cha. It's not like ukhulumile like into ayishilo ukuthi sizokwenza into ukuthi Yeah. mhla ka17 sizokwenza Bayeza into abantu. nje sisi kanje like ukuthi ahlale phansi nami sivumelana ngivume ukuthi yes or no cha kwaba yisinqumo nje siqhamuka naye mina ngase ngithi okay fine yabo sizoyenza kanjani leyo nto leyo konke kwahlelo uyena ukuthi ngizolotshelelwaphi yini Umuntu bakulobola kuphi obakhongo ngobani abakhongi. kwabangani bakhe So abomalume abangani. njani ngisho nje uplani kwabona labe lobola kubona wakhuluma nabo bakhuluma nabantu bakubo ukuthi kusho sekuzokwenza into enje kuzoshisa lesi stage Because mina nga like I don't know le video ilobola like how was it? Yini what happened? Like just walk us through it ukuthi this video was like this when awangena njani but hililili like abantu bethu bayibona yonke ayikho uma ungangena ku-YouTube ikhona yonke into ukuthi what is going on njengoba kusekwenziwa kuwukuthi yena wakuplana yena konke lokho wakuhlela ukuthi kuzokwenzekaphi le underbag kubangani bakhe yes it was Dlamini family but abantu engibaze ngaye mina not family. not family abantu engibaze ngayo samukelo mina So manje wena ifamily yakho mayibayibona le ndaba lena on Facebook. bengingenandaba because nabo bangithanda ngani Oh yeah. so bengingenandaba Mara usisi wakho usisam that time ubekuphi konje I think bokuphi not that time bese emakhaya esanenkinga khona inkinga benayo ngaleso sikhathi so bese emakhaya bekhona umzala la nami phela and umzala like uyifikele ngoba ezongisupport nje akavumi mara uzothini. angithi mina makuvuma mina uzothini yena mangeke mina ngingena inkinga umzala uzothini Mara wena how did you feel at that point because wena emotionally you are invested vele one day you hope ukuthi uzomshada lo muntu and then lo muntu uyenza le lobola wena uyazi ukuthi le lobola ifake like njalo ngisho ukuthi ngesikhathi sayenza lento benginethemba phela ukuthi mhlawumbe umfana into ayogcina ayenzi eyenzile noma mhlawumbe like even mina angikaze ngibe nalento ukuthi yena naye usengadla like umntwana engqondo bra angikholwa ukuthi usengathatha isinqumo sokuthi adlala azayofika kuleso sigaba ebe engenazi izinhloso zokufika lapho uyangizwa lento engisho mina ngikaze ngiyitshela ukuthi njengoba edlala ngalento akanazi izinhloso zokuthi azafike yabo even noma mhlawumbe bengibuye ngibe naloko ukuthi ingoba ayazi lento angaze mfethu ngayicela kanjani yabo mfethu bengimthemba mina usamukele like bekuthi noma kufika ukuthi bese lento le kodwa kubuye kube naloko no yabo akwazi ukuthi angenza u1 no2 ukukhombisa wona ukushuthisa yini uyimise ehlamba amandla ngakobi nawo what angazi but kushuthe into ayifisayo nayithandayo mina bengingayitshela ukuthi uyadlala but la ngibona khona ukuthi kushuzeni ubedlala nakho kwazile ukuthi azongi-expose apha ngabantu akhiphe iy'ndaba zethu bese ixoxo sewuthuza ingaziwa abantu azozithi bhadla kodwa abese eshiya le ndaba yokuthi all along we were playing ubedlala ukufihlelana lokho why engathi mangabe sefuna ukukhuluma iqiniso abatshela abantu ukuthi even amalobolo guys bekwamanga nje why engabatshela abantu iqiniso why esezongibeka ngazo simina ngumuntu wrong mina nginalo ilungelo lokuthi ngithi uyangiyuza because ngisebenzisela i-content mina ngazi lutho nge-content ngifundisa uyena from now on
ngiyayazi content ngiyifundiswa uyena ukuthi kwi-content ngenziwa nje. Ngenze so. The time mina engisondeza kuyena engathi uyangithanda nanani bengingayitsheli mina ukuthi udlala ngami cause angiyazi content. Angiyazi. Yena ukube wangitshela ekuqaleni ukuthi Mbali ngifuna senze i-content sizokwenza ngathi siyajola asithandani kodwa. Nginentombi yami uneyakho unomuntu wakho or wena qhubeka makusikhona into omfunayo qhubeka ujole. Uwazi ukuthi mina nawe hlabani ngaba nginankinga but into enginyanyisayo akangitshelanga. Kusho wonke amantombazane wenza njalo yena. Why engasho? Why? Ufuna ungitshela ukuthi wena ungafakwa emsebenzini ungatshelwanga ukuthi uzosebenza? Usebenze nje usebenze ungatshelwanga ukuthi la uyasebenza. Ukuthi yenzani futhi. But then so after I post my screenshots, what did he say after that? Ukutshele athini ukuthi like ngambuza even mina why wenza lento yena why uposta leyana mfethu ungibukanisa nabantu wathini wathi uzenzela yena like even uma screenshot wacacisa like yabo manje isilima sote singabona usamile ube ngiyuza samele ukubeka wacaca lapha ku conversation ukuthi bese khathele ukupretenda kuba screenshot ushilo nje ukuthi yena ubese khathele ukupretenda ukushuzeni ubese ufuna ukuvela ubala apretend ukuthi niyajola. Yes, usho bese khathele ukupretend ukuthi siyajola while mina ngiyitshela ukuthini ukuthi siyajola. That was in Durban. Yes. Pheza kuphela konke ukushithe sesila eGoli. Okay, so because like on TikTok there are like videos that so ama braces wafake nini? Bengisese Durban. Angiwafakwa futhi uyena. Ngabizwa ilokhuza nabantu baka njengisho ukuthi ayikho into engayenzi so iyonto engicikayo. Futhi babesibiza because we are both influencers. Not ukuthi bebengibiza ngoba bebiza no, bebebiza ngoba mina naye sama influencers and everywhere la besiya khona besibizwa ngoba ngegama lika Mbaliza Madosha negama lika Samukelo. Not ukuthi bebengibiza abantu ngoba bebiza uSamukelo no. Bebengibiza abantu because bayayazi ifame yami. Neyakhe. So lento ukuthi abantu bele bethi manje ngazi ukuthi bengenzela ifavor no. Mina abantu bebengibizela igama lami Mbaliza Madosha, the manager of the world. And lento ukuthi siyenze sayi team mina naye kanje. You understand? Isono ukuthi mina bengazi ukuthi siyi team ngokomsebenzi mina bengithi siyi team ejolayo. Ne? So because like the reason I asked for my braces because on social media there are two types of videos. There's this video that like angazi ukuthi maybe content uzositshela. Yeah. Maka you guys were like you broke up and then I'm trying to remember the video and then there was one where apparently no girl and then in this video you were saying ukuthi hi mina I didn't know ukuthi ngi content go right if I'm content what that was before ama braces. Okay, or should I show you the video, one of the videos? Yeah. All right, let me get it. Because then there was the thing. Because then abantu in the comment section they were like, "No man, this is an old video." What? Because now I want us to. One of Australia's. Ugothi, we must talk about that because. Yeah. Ngikubuza wembali ne. Of uthwele izinto kuzenzela yonke into nani. Usamukela kaza kubheji. No. Yabo mina la angithengela khona like ikhipha imali yakhe. Bekuyila angithengela khona amateko eAdidas. Time ke like ikhipha nje imali yakhe nani. Imagine unyaka wonke uthenga amateki. Okay, fine. Like even ukudla. Okay. Mina ngisonitshela nje bafethu mina. Okudla ngihlezi ke nginizwa lithi wena ubudla yabo Nikosi inikosi iyona trend engayo even engagement it was there. Ngizokutshela sithathu awubengakhokhi. Enikosi besidla for free because we are the content creators. Amanye ama content creators ayakwazi lokho ukuthi enikosi ma we content creators
awukhokhi la mostly awukhokhi imanager yakhona nje iyablisana because yawathanda amakhodi yikho futhi uyena owaze wakhipha iring le ngafakwa yona ayithengwa nguSamuyelo cha iring yaseNikosi mhlawumbe kanani awubona ukuthi mhlawumbe imali kanayo iphathe ngamateki kuphela hayi kodwa uhamba ngemoto Samuyelo uyadrive awu nayo imali ukuthi kuphela and uyahola I think kuFacebook yeah even lapho ko Facebook like koningi nje mfethu obekhombisa nje ukuthi yena even on Facebook like mina ngazisethiselwa abanye abantu like unomarali owangisethisa uFacebook mina like yena akabanga nje nalento ukuthi angitshele njengomuntu wakhe ukuthi mbali kaFacebook kuyahola nawe ngicela wenza imali mina ngazibhatanisela mhlawumbe nalapho lengamcela khona ukuthi angisize wayengisiza ngoba sengisho mina since yena i-influencer endala wayengangitsheli so yena ubehola niyajola wena uholi nje mina ngizibhatanisene nje ngisho ngasizwa unomarali wangigcwalisisa kulo Facebook engahekwa kuwona then ilapho lengafunda khona ukuthi oh kuyaholwa into la yabo then second time I think ke ilapho mhlambe la engase ngicela khona yena but ngase ngimcela sekuwesibili ngoba senginolwazi but yena ukuthi angisuke nje ukuthi mbali sense senza le content kuyaholwa ka Facebook nawe awuzama akaza zangixakazi xa ngaloko do you think ubefuna ukuhlala ungaphansi kwakhe because ngibonile ebhalile yes ubevele kahle yena iyona futhi into evele emdina ukushisa mina ngokubuka kwami ukuthi ni angifuni ukuba ngaphansi mina ngiyaziphatamisela mina ngomuntu osifazana osebenzisa ingqondo nje ibhadi mina ngiyayihlanganisa nje ngisho konke enginako mina ayikho into angangitshela ukuthi mangathiwa siyabala manje mefuna ukuthi sibale izinto zokuthi siyasizana okunaloko ngineshow ngabe yimina engamsiza hayi ke angibali but nje ngeke azangitshele futhi ngineshow ukuthi mina eyami imali ngispende kakhulu kuyena mina ngoba phela bene ku relationship yes ngispende kakhulu because mina bengiza ngothando yena kusho ubeza ngendlela zingayo ke so Mo mention just few things umuntu ukuthi uke wamsiza nawe mina bethu Samuyelo ngamsiza kweni lokhuzana yabo nje la engaqala khona ngamsiza ezoya kwenye event wayekade ese late kuleyo event babe kade bebukhelile kwakuyi event futhi kakhuzana leyo eGoli beyobo MC wangitshela ukuthi ushiwe yi-flight ngambuza ukuthi ayikho enye indlela lapho ongenza ngayo mfethu ukuthi yabo ugcine uhambile noma ngizogibela i-taxi ubatheza la futhi eGoli ngamfakela imali yabo ngamdepositela imali eyaba u500 engaqala khona ukumsiza njengomuntu wami nami yes angisebenzi ngihlalele nje ngumuntu oyihlalele yabo naye nginesho ukuthi naye layo wathuka ukuthi ayibo mbali ngoba akasebenzi and ngifike umuntu oyixayekele yabo but ngamfakela lo mali wahamba wabonga wayekhala dle inyembezi that time kunzima esekhalisa ukuthi akazofika eGoli ngambayela imali wahamba is ngimthengela phela nami njengomuntu wami uspendo imali zakho 1000 bani umuntu wakho makamusa angithi on TikTok actually not TikTok social media bathi ubaba yakhe utira mos wayengafonela utira thi cela imali ay angazi ngosama ubaba yakhe mara akusi ubaba wakhe okay akusi I think part of iFake nje ukuthi because like they look alike so yeah wathanda kanjalo so I think yasi igcina iqhube kanjalo nje trend enye into wembali ngaxolisa njengele emaleni so since nakhuphuka keGoli ekhuphuka izeGoli nifuna indawo senahlala nonke still nawo ulekelela lapho umsizi of course cause ngikhumbula kahle about the time sisazofuna indawo la bengikhipha nami imali yami mfethu like khambe kwahamba naye ngabona ukuthi no phela ngeke azahlezelo ekhokhela yonke into like besihlangana ngelinye ilanga kukhokhe mina la besilala khona emahotela kube mina okhipha imali yami ngikhokhela ihotela
yabo kuningi esikwenza ukudla nani uyazi usamukelo ziningi izinto esizidingayo eziphatha imali bezingabheki yena but besihlanganyela sobabili ndawonye. irent uyikhokhele Yes, hayi ke ngalapho ke yonke into umbhede ngiyithengele konke nje nginaka endlini yami imali yami. So before we go deeper into that, so there's the video that before Ama braces. Was this also content or what? Because abantu they are confused. Le video le ingesikhathi usisami le yayihlangene nje noSamuel le video le. Oh. Usisami buye ngekho ngalesikhathi Oh, okay. ayihlangana. Because like also this video because angithi manje niyatrenda manje. So they are using